This program is powered by Mayol app. मैं बुकरम जरे तो नेंबर बस इम्पैक्ट न्यूज़ ने राजरंग थोंगबम मनु हुना हारिबा 360 degree analysis of news and events ता मयाम बुतराम नोकचरी हौखिबा असेंबली की मेफम इकुई कुइदना लोइखिबा तरे अगस्त की तांग कुंदगी होरगा कुलुमदोय अमदि कुमरी फावबा नमित हुमनी चुबना सिटिंग लेखिबा तुमलबा असेंबली की सेशन अदुदा उथोकपि हाइदुना हिल एरियाज कमिटी ना प्रपोज तौखिबा तुमलबा मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 हाइरिबा सेशन अदुददी पुथोगद्रे अदुबु मखा तारकोइना हुजिकसु मसी पुथोकदबनी लोइरना पास तौगदबनी हाबी वाफम रचिंबलाई पाइदगी नौबोइना खगी नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ की माइकेदगी ngarang थोलकपा प्रेस नोट अमगी मतुंगिना हाइरिबा एक्ट असि पास तौहना भनबु मतमदा तोंगान स्टेक होल्डर सिंह अदुगा राइट थिंकिंग मियामना हाइरिबा बिल असिदा सपोर्ट तौबियु लोइरना मसी पास तौहना भनसी हाबगी वाफम सिंह फोंदोरप लेरी मरुइना हाइरिबा बिल असि पास तौदबा तारगसु कोई हाउखिबा सेप्टेम्बर तांग 15 दा चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबा सि हाइरिबा बिल सिनिंगथिन एग्जामिन तौ मथौ तारी मरमदु मसिगी दमकता रिव्यू कमिटी अम से मे याम कन्ना मसी स्टडी तौरी मसी कॉन्स्टिट्यूशनली कराय फावबो याबा स्टेट के परव्यू द कराय फावबो लेबल लेतबा हाबदु निंथिन येंगजली हाबि वखन सिंह फोंदोखिबा लेरे अदनो अदु ओइबा तारगसु होजे हाइरिबा बिल सि पास होनो खनबदा मयाम सपोर्ट तो वी हैव यू वखन सिला आबना होजे हाइरिबा बिल से स्टिल मेकिंग साउंड मेकिंग बस हाबा तारे मरमदु हाइरिबा बिल सिना होजिकसु कंटिन्यूअसली कोई चिंगी मियामना पास तो व्यू पास तो गदबनी पुथोकत में हाबी वखम लाइ बसी मतंग सिदा खन्ना ने नगदम तंग सी बैक न्यूज़ की मनु हुने के थरम दलेंग सिंद्रोले बिर बसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनु हुदा ngarang की प्रेस रो अदु थातो पिरखिबा एनपीएफ मणिपुर स्टेट यूनिट की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन होनरे कुई कसुंगनी आमता तो जा होनरे कुई बतराम नोकचेरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग also joining us International Peace and Social Advancement IPSA Vice President Khuraiza Mathobani Athobusu Taram Nokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Arugansi ke thoram se da koi veteran politician Oja Okram Joisu koi yaw na bhone jabne to Oja Joigi line sing asi sikitang network se nungai tabna maram oiraga Oja si koi yaw bi khudong cha bado si phogi on ding am jadre to marakta line hack nungai rakpaga Oja Joi busu koi yaw na ba hone jage adubu to start with hujiki ahan bagi ona dei ओजा होने क्यों कसिम दलाक चाहिए ओजा ngara से प्रेस नोट सुथा तो पिरे तो वो हाउ खिबा सेप्टेम्बर के तांग तरा मांगा दा चीफ मिनिस्टर ना कोई मणिपुर स्टेट वुमेन कमीशन की तरामा सुबह फाउंडेशन दे पांगथोप के थरमा में तो फोंदो की बसे रिव्यू कमिटी में से में हाय रेबे एडीसी बिल असि स्टेट के परव्यू दा कराय फाउबल इबल रोइ दबा परव्यू द लेरगदी मसी सोइदना पास तो नबो सोना रखनी हाबी वाफन सिंह थमी मसी निंगथि स्टडी तो मथौ तागनी हाबी वाफन सिंह थमरिना चीफ मिनिस्टर हाई की वाफन सिदा सिगी ममांग दसु खोगी अगस्त की तांग कुनगनी थोइदा ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अखोगी लेखोगिन हाउकी मसामन सुफोंदो की वाफम लेरे मसी डिटेल स्टडी म तो मथौ तागनी लॉ डिपार्टमेंट का सुखाना मथौ तागनी कोगी लर्नेड एज की ऑफिस का सुवारी साना मथौ तागनी हाबन सिंबा मयाम फोंदो की लेरे लोरे न मदुगे लोसलक पता कैबिनेट ता सोइदन खनगनी हाबी वाफम से लेबनिना मसी मतम खरा लोबा स्टडी तो बदा मदु माले अदु एनपीओ की माइके देगरी मसी पास तो गदबनी हाबी वाफम लाकनिना मसी कराय फाउबा पास तो गदनी हाबी प्रेशर से लेगा तपीबा मथौ तारी बनो के लेगा कि माइके देगरी क्लियर कट थमे स्टडी मथौ तारी है दना करी वहम थमिनी रास सी कोई स्माइना डिस्कशन तो बो फंबा सी कोई खुदों चाप सी जब थगा चली अदु कोई की प्रेस स्टेटमेंट अमा ngarang थातोखरे यस पार्टी नदी लेरिबा स्टेट असिदा राइट थिंकिंग लीडर मयाम से मसी खंथम दिरे हेरगा सपोर्ट तो व्यू है से कोई अपील नी मरमदी असिना मणिपुर की काचिंग बोया थोंना अकोई की चौखट बसी यौरप बसी मम्मी फंगनी है से कोई की आसानी अदुना से कोई की बिल से पास तो व्यू है सिदा स्टडी कमिटी तो व्यू स्टडी कमिटी अमा सेट अप तो है दो अदु डिले कमिटी होइना दि थंबिंग नोइस दि हाइनिंग ओके डिले तो भी कनो हैव यू अपने तो कोई ये कंटेंट सिंग से निंथिन स्टडी तो हुबा म चंगनी हैव यू वखम से
yam kan hairi adoi matang duri kari wahum thambininge keno da hairi ba bill as it is puthokada bani pass to godin have you wahum leiri bani na study to means hairi ba bill gi content asida yauri ba any content any provision have tare madu yaro idogba state ki purview de lori tum mayam le yaro targadi adoi du da bill as it is proposed by hill areas committee shall not be tabled or passed adoi the passed to ba yaro idogba puthokba yaro du wahum lak targadi madu NPF na kari stand le bigda kisin hill area ki committee member mayamna unanimously passed out rabani adu na chida atopa amuka study to ba si assembly da to biyo hai koi bureaucrat da koi lawyers in da to ba si mai interpretation to an lakani adu na si table Manipur state ki legislative assembly se koi Manipur ye waina di si awang ba phamni na sida nei no biyo puthok biyo hai du makhada nei nari na makhadu akoi makhada nei na biyo hai na thagat ba bill na tiya ba okay adu koi bill ama puthok matam na hadi assembly ki floor da yogdringa da magi procedure hai bata rahe ne step by step magi tawgada ba thabak thorom sing do tawrabra maru na cabinet ta puthok te bagi wafam semati ngasai gi hill areas committee ki akoi travel affairs and hills ki additional chief secretary masa man super hedra masi cabinet ta hana puthok pa matau tagani habi wafam sipalli adun hill area committee na 16 august ta masi puthorapa targasu proposed torapa targasu it was not brought in front of the cabinet ki mifam dari puthoki dia batara adun cabinet ki mifam duma mathau tari brasini before reaching the assembly floor assembly se akoi gi tribals and hills ko madu department na naino pham thok tabani akoi Manipur da tribal affairs and hills se lei pham thok tab department maram di according to constitution 164 da tribal affairs ki minister lei da Madhya Pradesh Chhattisgarh aduga Odisha Jharkhand ashikun da lei da ne aba adu sida tribal affairs department lei se unconstitutional way aba adu moina naino mathau lei je na khale okay makoina ne da targa process to madi haba process to madi ngasai gi cabinet state cabinet ta bill se every bill koi house to puthok tringa da cabinet hana loi discuss ta widana ja adana madu gi step to skip to brasin cabinet su naina biro committee su naina to thuna pass to se chipa ma khana okay hoji ki wenadi cabinet ta puthok piro aduga thuna pass to wir habagi wahum duni mathang se atho badala chage atho ba hoji ki wenadi immediate koi emergency assembly ki session am ko banatana hoji ki wenadi athu bada koi assembly ki session amadi lei banatri ha batare atu bu hai bill se athu bida khana biro aduga puthok piro habagi wahum ma labni na so asida masagi content ne ultimately magi bill se di ba content mayam tu masak mayam se khana rakpa matam da masi state ki purview da tribe ho ba yaga da gi yaro da gi habagi wahum si yengani habagi chief minister gi statement am lai grabani na masi yam thun hekta puthok pa yaga da hekta khana ba yaga da wapam moina ubi bra kamai thabin aigi meeting da haija batara gadi rajmasi matam khar changani aduga masida koina any political party oiro then koigi students body oiro or any pressure group amana masi pressure toroga hekta koigi illaga chatpa yaba bill amadi oige sigi bill sidi definitely it affects directly or indirectly the interest of the entire state aduna state ki apunbagi interest is the effect of udaba koigi bill makhal ma oibanina it definitely needs wider consultations aduga stakeholders mayam gi NPF naga refer to very stakeholders habido stakeholders mayam gi koi gi kai hatare opinion then suggestions inputs mayam ma koi khana nanabagi process ama to bi ki done before reaching the table of the government maram di koi mamang da we already had a at the time of introducing the inner line permit system bill which we call the Manipur People's Bill. And adugi matamda suddenly torukanda sagi that sudden shock aduna maram oirakanda Churachandpur da yamna nungaitaba thobok thokriduni aduna aikoigi lesson namu oirakanda following days da koigi state ki leriba tongan ba CSO singna
different kogi stakeholders communities mayam koi senapati da chatna churachandpur chatna regidi tongan ba kogi community leaders mayam unara kanda bill du makoi na fajana thoroughly study to hola kanda apam da submission omission tominara kanda convince tominara kanda ekoi masen gi marakta unanimous kogi understanding ama laglaba matamda bill do mo reintroduce to kanda without any issue without any problem smoothly dum akoi pass ho ki haja batare aduna madugi experience to madu we have to learn something from that experience aduna madugi process to madugi due process to tawdaba yadaba bill lama oi handaki NPF hill area committee na kogi introduce to vidai ba draft bills copy aduna masi NPF khoti wari issue tongana amuk ai horen ong thamjage adu overall kogi hill area committee gi members in na honorable kogi MLA mayam na uthok bidai ba magi bill se masigi even there are also technical lapses say assembly ki rule book masagi rule of procedure and conduct of business ki koi rule number 141 gi clause 3 do pabio any bill lama koina propose to usi masi koi at least 5 days ki before the sitting 5 days ki heta bill sigi kano si government da pikar piraka dong ni haibani adu haiba boto stage da yam bhajana palle stage da koi stage the period of notice of a motion or for leave to introduce a bill under this rule shall be 5 days unless the speaker allows the motion to be made at a shorter notice ko ana speaker na tawna tana sigi moina mana puto go 5 days haire aduga makoina koi hill area committee gi moi meeting resolution sina August ki date 16 da lore then date 17 da ariba masagi moi gi resolutions tu tawraga koi gi kanoda forward tawre travel affairs in hills da letter do date 17 da adu assembly session starts from 20 August 20 August 20 August so 17 18 19 20 that means moina hariba 5 days ki head to have do only at a 3 days time tawsale ana technically dum intentionally lapses le henba man ba maram di kai no da moi hilera committee ki members in highway vakanda bill see they have been preparing this bill from the last 4.5 years high raya ana 4.5 years ki mamang di prepare toroga lab bill lama yamna hastily last hour da violating the sagi rule of procedure adu violate tawraga moina tawriba process tu na maram moira kanda masigi technical lapses si hill area committee gi honorable members in khangam moidabogi wahom leite moina dana riba legal experts in khangam bani so khangam hoda why did they intentionally lapses they give maram kai gina aduna moi thawena bill si assembly floor di yohandaba maduga ngasagi propaganda do ina khariam na tawba yana na bagi adu mapot khasu tum yaw male adu mamangda khoi tongan ba community gi talker singna panel discussion sing da lakbi ba kan haibira miduni political election mayagi election gimmick man ba pona musu tum sense tawi aduna mayam na haibira mi ara koi budi adu election gi kari gi pot du yam sanction jaroi aikoina laksaga do risina hoji koi ga ja kanona su haibire koi gi NPF ki this is for the interest of the development of hill areas natra ya bhajan haire even moi newspaper da ngasi thadok biraiba PR du da su adum hai ngasai koi gi hairiba sigi bill asina koi gi hill area gi jaga sing da development maruina yobungam da development purakna banena adu waina question amtang koi gi respected panelist da aina hangjaning busi if we are so much concerned for the development of the hill areas there is already a huge fund has been already sanctioned for the development of hill areas through the ADCs ado hairiba last handaki government sidang parasi mamangi subsequent mamangi government sing the tosi handaki existing government sigi tenure da almost 4.5 years we complete ore sigi 4.5 years ki matam sida sanction chok tawgiba sentham mayam do fund mayam do madugi implementation du kaya yamna effective oina tawrage habase masigi matang da ekoi hill area committee namtang audit amtang tawbiba chumbra
public key accounts committee gumana tawraga hill area committee na tang tawbiro aduga ADC da thada kiba funds singsi kadai da kayam yamna effective oina kamaina thabak tawrage implement kayam tawrage habisigi data ase masigi report chimta white paper amtang hana bill sigi mamangda amtang puthopiraga madai da kadai da sothai no kadai da no horisi kadai da na henna khara henna financial koigi kanosi support ji piba mathau tai karam district ki karam ADC block ta kadai da na henna focus to changi kadai da phajan tawrige habisa masigi white paper amtang puthopiraga miyam da transparent oina amtang thambiradi miyam da su okay hilera committee na ukhat bi ba wafam si am genuine noi moi da thada ki ba crore koigi somewhere last 4 years ida nahan ki data tholo ko duda koi yengjam kanda somewhere 4,000 5,000 crore maya da hilera da koi already spent over in a spent over above that direct center sponsored scheduled tribe koi area gi damta pirak pa koi gi scheduled tribe ki 8 fund maya ma so koi 1,000 crore da bujing wa ga su changre hariba posing si kadai da kamaina kana da yograge last person du bo kam effective way yograge have sa id hill area committee amadi ngasi yawbi ba NPF ki ko representative na madu gi white paper tum tang hana mya mang putho biraga madu gi accountability tum tang yeng thoga ai sidi daka lere mathok da sidi yam chothare aduna magi all ADC ki structures ya masida drastic change over ma mathok tare habadu gi necessity do leiragidi ekoi yaunu chongchalaga ekoi improve to na bona se habadu di we are ready to support aduma ekoi tawjage le atopa mana hariba ADC bill 2021 si ekoi oppose to bonate ekoi na masi puthok sunge yaroi masi gumasi tawbi yaroi haiba nate ekoi na only haijadi di mamang ge ekoi gi collective of CSOs ekoi na lawjagi ba meeting to gi resolutions da koi we mentioned it very clearly ekoi gi intention di bill sigi objective ta moina palai ba pot singsida idea of Manipur gi interest se masida threat to man report khare yawre adagi state bypass tawraga directly ekoi gi yamna kahatare state se totally state ki purview gi wa mo chalaga ekoi gi development and financial transaction babu tawrage haibagi intention yoksale then ekoi gi existing state secretariat sidagi ekoi secretary hill ki secretary si haktuga carving out ana haiba wahi ga season na kanda yamna harsh hoiba ekoi keno ma hai tare ne bill sida mana pi di ba magi keno si ekoi kitang harsh hoiba wahi ga yam season ne ba ana sigum ba coaching si yaw busina adagi di magi keno du dadi ekoi na bill sigi magi mother ekoi gi order parent order hai ga dra Manipur Legislative Assembly hill area committees ki order 1972 ki se ras sigi order sigi koi clause number 5 ki sida in its functioning the hill areas committee shall endeavor kari hai sub clause A da kai hai safeguard the interests of the people of hill areas particularly through accelerated development of this area this one koi yaar hai no issue number B bi hoga sub clause B da hai si promote unity between the people of the hill areas and other areas of the state by aiming at an integrated and evenly based economic growth of those areas and augment the resources of the state as a whole. Augment the resource of the state as a whole. See, magi rule do that. Rule itself to that. Clause number 5 key subclause A, B, sida. 1972 order, presidential order sida. So, sigi haiba, there's the pyramid order in the pyramid, sigi strengthening the moina. Nasi exercise of Zeriba, Hilera committee na high way, this in high meam. Ado sigi same moina lowriba mother order sida paliba, sigi close 5 key sub close A, B, C there. Sidi moina kahetara, Sidi moina totally dishonor to Wahagadra, that disrespect to Wahagadra. Tautuokanda, bill sida moina yamna harsh over Wahibata yam season raga. Adu state ki purview totally bypassed over adagi state na kogi magi tax collection revenue levy of taxes ka se state gi lautho moi no tawrge ka hagalakpa por me ama yaw se sigi bill gi content sing sisu ekoi amutang phaminaraga not just appealing on a media general appeal nataba technical session nama phaminaraga anda ekoi amutang punna phaminaraga kadai dono miyam ni yaning drishina ekoi hezelisha adu sirla argument di ekoi gi hai riba bills already hill areas committee gi
ये मेंबर तरा निपान है तारे एमएलए हुजिक लेरी बा एमएलए तरा का निपान से ना ड्राफ्ट तौबा नेक्स्ट स्टडी तौरबा तौरगा प्रपोज तो किबा बिल नहीं है भी ऑफ मलेरी आर्गुमेंट से ओजा होंडे कुइन सु हुजिक हाकि मांग दाइ बिखरा अदन इट इज ऑलरेडी वेल थॉट फजन खल्लब मतुंग द सेम किबा बिलम खंगनी मसिना कोइ ngасai gi हाइबि डेवलपमेंट की कोइ चाको थौरांग फजन परपुंग ngमनी अदुगा ngасai नुंसी जानबसु तुम परपुंग ngमनी हाबि narrative से तुम हाई है बतारे अदुना well thought वरबा ड्राफ्ट तौरबा well drafted वरबा बिलम ओइबनिना मधुरा मखाता ना कनागा मुखन रुदिनो हाबि वाफम दने अदुगा हिल एरियास कमिटी दसु मधुगी पावर से पिजब निना मागी इंडिपेंडेंटली डिसीजन लौजबा याबगी अदुना कनागा मुखन रुदिनो हाबि वहां अमलाई स्वाइसिदा कई थंबिनी Number one, they couldn't Jiras Hill Area Committee is not an independent committee. It is one of the subcommittee of the Manipur Legislative Assembly. Yareko. Aduna state government sigi purview the Legadaba committee makakneva. The only concern is state na tarokpa policy program singda hill areas concern werekpa. Issue lakpakanda high committee sigi. Committee sigi consent ma informed consent ma lomin rakanda if necessary moina recommendations happening ba tawning ba leiragadi madugi porma lor kanda ngasai gi schedule area na moina high ba schedule tribe ekoi gi group sing se makoi da general community na general population na kai suppressive oiba yamna dominant oiba hegemonic oiba adu makhan gi administration or governance su leitana ba gi damuta makoi gi voice sama yauna na ba khaki semba committee ne ba Adugi Portugi Wamada Loina Thadu Maga. They want to act independently. They want to act as a parallel state government. Adudi state government jigi purview the labor committee na state government duga same position da same power da function toge haira gadi aduga territory su moina claim toroga territory du da moina absolute kahetare ekoi ownership claim toroga tabak toge hai taragadi nasagi ne haijariba order 1972 ki presidential order is the full palliba state sigi magi hill amadi other area of the state ka integrated amadi evenly based kanoma tawna hono na haire ise sigi ari state ki entire resources si ekoi punna ekoi season rakanda state as a whole state the kana naba pora tawna man ise si kadai da moina fulfill tawba karamba close yauge do bill du dagi puthok okay oza on honrei koi kamaina respond to winning athok bagi wafum mayam sida sai ko gi hill area da thadaba fund che thidopio auditopio adu public ni na se hebdo adu government gi mathone chehi 1972 dige hoje la basi for example yam chamna hairabada horticulture gi hai chene ching da horticulture gi potential yam le da fund mayam thadabada ching da kaya yoge noi su khangbiramani aduga agriculture sector da forest sector da thadaba fund mayam se chingda yobra yodobra se adu karigno hadaga sengkhau se sida paire ba adu secretary da kano magi file clear dona ngai da finance da clear dona ngai da akoi na si publicly nei na bada tab da ngai de habani percentage kya ka goren kya yobra hai do adu sida mapu sadana kogi kano kok yam chikre ba ai example am hege Satra Singhi scholarship se jadi direct my account na chang ba mamang da di kano college ki kalak gi or magi accountant gi lo rame madu the percentage ka buche scholarship amala pada college da level sing di ayo ya gari lai lai na ya ba adu som da di yo ge ba do sing ba channel mayam si akoi na sin nei na bada lang ba khot ba krik na have ni for example corruption have si kana su shoi tor ga pi na te document gi li adu ba dum tingi bo pone ba adu no ren tengi lakra gi sabda di langmari sabda kadai de quality lakni lambi crore ani gi do hore ata lasiang lagyang khai gi do di kadai de thabak thok aduna channel se la le maram di se sida hol tori ba akoi gi portion ja ko for the last 50 years experience do da si lure hai aduga hill area akoi gi hill area committee aduga chumai na leba autonomous district council leba ise manipur state hood tan ba kana chingmi singi manipur yaw ra hai bini madugi history di maram di moi akoi administration je pul ga he wathong na ngai ni aduna sidi tongan ba pam gi da punsin na gi da adu compromise to ba ek ama on article 371 c da and power to ga mo ju moi gi sumang do moi lambi do moi thong do autonomy gi pira ga autonomous district council haina si 6 schedule na te adu tholib na adu madugi kano spirit to madu hu pho akoi bhajana nei na ga assembly nei na ga
lakri ba aduna ko de development si yaudi aina amuka example am haige akoi handak district council si in time election tor ba yar bamni adu will delay tore hoy adu noi su khang da banate tapaki intellectual lawyer mam khang da banate adu in the absence of elected member gi matam sida post creation si moi amuka order thoy adu sida moi percentage noi na su lo si munung da moi irang le ba aduna case athan ba hawdo aduna suma discrepancy mayam lay aduna magi channel do layradi chokot besi thugni habni aduna sida akoi gi neina pham thukpa habsi assembly ni se civil society da appeal do banate adu kana kumba lawyer amada appeal do banate department appeal do banate assembly da table to view habni yaye haidabsu yadi haidabsu let assembly decide habni Ozagi appeal to the Habatara, NPF and Tato Pirpa, press note to the Yaurisi, appeal to the stakeholders and right thinking persons in the state to extend their cooperation so that ADC bill can be passed. Have you happiness the stakeholders saying, I'm the right thinking person of the state, so in a cooperation. PBU Harisi, stakeholders in a canal, no right thinking persons in a canal. Ozana have you the exclusively Hill area committee na Loita Uzakatan have you Tambiri. So now, to whom you are appealing to? Kanada appeal to be void, you know. Kushumang da badar da criticize to bayam layaba. Adu to be mo hai. Ni bu confusion to ba. Adu let the legislature discuss. Adu matung na decide to be hai. Adu da disturb to be no hai. Adu praja mein amna here and there illaga irang to disturb to radi. Adu delay to be machal ni. Adugi similar pattern da adu kana ko na si election maya gi tactics ni adu ne habido madu so high big no ujing sa gi 5 days bill puto di 5 days habido madu private resolution ni adu government gi bill di 2 days ni adu yaw po ne ba che okay adu jana oje high bi risi hariba bill sigi matang da lana wari sabiganu haibagi appeal am khangni haibagi wafum thambiri aduna bill si Hill area committee already draft torga putorpa bill am khanina adugo madu sunumi humni gi mamangda government da yohon grabani tribal affairs and hills da yohon grabani na madu already lenga nam se cabinet da puthoma tungda assembly da puthoma ya have yohon assembly thambiri to ja honre khoi hariba keno bill siga haram mar mong da have tar janga sa have se lenga na assembly na khana jaraga puthok se da bani have wafum si hairabani na 2015 gi have tar ko gi the protection of Manipur People's Bill 2015 puthok matamda madugi bill du su lenga na draft tawraga lenga na puthoki ben have tare puthok matung sida koi chusampur da mioi mapan legi derimni September 2015 da mar maduna masi koi assembly gi legislature mayam se na ningthi na study tawraga semapa bill oiba targa su madu ultimately miyam da affect tawraga miyam gi interest affect tawrog targa di irang harokani misi mina yorokani have tare amai ta udana matamdugi protection of Manipur People Bill 2015 na chingi mapam singda yamna chauna khurang khosana ba thon ki mioi mapan phau busi ki similarly haribe ADC 2021 ki bill si Hill area committee na Hill areas committee ni thina khallaba matung da study tor matung da same haiba taraga su bill si karimu putho matung da pass to matung da tampakta this time tampakta irang thorpa taraga di madugi similar fate have da mamang da legi ba situation do amuk lawai da brasini bar madona sai sida hana khanau bamma mathak ta da brasini so exclusively Hill areas committee da tum thado ga yagadori ja hon rekhui mainly Manipur Hill area autonomous district council ki power and function ki adum agano power PBO hai okay si se aduga asida channel se pipe connection to ge hai se tambak ta ising la tambak ki barti da ising chala ga mak da pi do adudi mapu thalo hai aduga phau matam jana lingma ngamo hai aduna mai pipeline do to view maram di ko si for several years 50 years si suffer to ba society ni adu sida competent authority si akoi sida discuss to ba assembly da adu central government ki line do assembly ba adu di mani sing shoni mu ga shok ba chak thong ga thong ba yare da na natra di nong chud ba matam da pam na ising shok da low ling low phat ye duna koi iliya si grow to bangam dre ba aduna si manong ki in detail technical kriga hi moi to ba mathodu toro adu whereas koi hill area ki level da di this is unanimous adu all members moi ne yare have do
अकोई प्रजा मयाम नसी तो बिरो है भी अपील ने ओके अदु उजाना हुजिक तापिरि बु वाफम दु हाई टारगेट से अथोक नसो हाइबी खिबा कोगी तोंगाना ताबगी वाखलो नमा अदुगा बाईपास गवर्नमेंट हुजिक लेरिबा मणिपुर गवर्नमेंट बु बाईपास तौबा इसागी ओबा पैरेलल गवर्नमेंट अमा हिल एरिया कमिटी सिना लीड तौबा पैरेलल गवर्नमेंट अमा पामबगी वाफम अमा ममी ताय हाबनिना उजाना फोंदो पिरसु मदु मंगने कोगी इसा इसागी युम युम दा डायरेक्ट कनेक्शन तौबा कोइना चलगा लौरुदबा हाबगी वाफम अमा पंबिरि बिनिना मधुगी वाखलोन दु लैतारगदी सेपरेटिस्ट की वाखलोन लैतारगदी कोई मणिपुर से करम हाइना पीसफुली लेगदोरिम नो ngसाई प्रेसिडेंट ना थोखिबा 1972 की कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है बता रहे कोई अथोबनसु पनबिखिबा मधुगी सेक्शन 5 की सबसेक्शन बी द पल्लिबा टू प्रमोट यूनिटी बिटवीन द पीपल ऑफ द हिल एरियाज एंड अदर एरियाज ऑफ द स्टेट है करम हाइना अचीव तोब गमदुनिसिनोजा करम हाइना चिंग अमदि चिंग न तब मफम सिंग गी मियाम गा नुक्सिनना लेबिनबसे पुना यूनाइट होना लेबिसिंग गमदुरिनिसिनो state with separatist ideology budget on state na togodo mathole whereas in autonomous district council na togodo mathogi line jini ai ngai su panbi khre moi da lakba fan macha macha se secretary da pad da masi clearance hona bada any kano si in time implement do bangam de ba alu tha ba si jun da pir de kamai thagni adu wani okay aduna district council की channel से इसी लेबियो है ओके अतबोजा अखोगी चिंगी एडीसी सिंगसी द थादा खिबा crores of rupees है त लुपा करो करो मयाम थादा बसी मसी करम कराई द सिन अखर बगे करी करी द सिन अखर बगे सीजन अखिबा तारगदी मागी प्रोग्रेस कराई द लेरे बगे हाइदना कोई तोंगा तोंगान ब डिस्ट्रिक्ट उखुल डिस्ट्रिक्ट सु यावरे सेनापति सु यावरे तमेंग सु यावरे तोंगा तोंगान ब डिस्ट्रिक्ट सिंग असि दगी कोई आरटीआई थारो मतम ददी आरटीआई थारो मी तो ओइना अकोई खुलाई पाइब सिंगना कोई कियन खंगंदना क्वेश्चन सेम बि वाफम लेरी हाय तारे अदु तारगदी मियामना एडीसी ना सेल से करमाइन हाउ एडीसीज आर यूटिलाइजिंग द फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हाय बगी फंड्स की मरम द खंगजे गे हाय मतमदा नोंगै पाइब मी सिंगना इंटरव्यू तोरक तारगदी अदा इदु दने कोई सोहेली बसे ngасai ओजान ताफिर बदी कोई स्टेट की गवर्नमेंट की माइकई दगी कोई ngасai की डेवलपमेंट के फंड में सिंग द योहन दबगी वाफम थंबिरी अदुबो योहन गिरबे समम सिंग अदुदी कराय द लेरबगे ना हंगु मतम ददी फंगन दबरिना अदा इदु द कनाना नो मिसयूज तोरी से बगी वहां लेतब्रे सिनो असी खबर दा लान इंटरप्रेट तो खरा यावे ममांगी एडीसी की खंगदे अदुबो एनपीएफ ना यूरोप 2015 दगी दी येंबियो मफम मफम दा माई माई तो फम तो लोइना ममी दी तायबा अदुबो फंड पिक पई मरमना मी अनिंग दु थुंगदे हैबबदी याय अदुबो तोफम थोकदी तोरे मदुसिदा मियामनिना पंचाय चाइबदा मदुसु थाजबे यादे अदु आइना हाइनिंग बदी 2015 की मतुंगदा लाप एडीसी गिदी चलगा हंबियो येंबियो खुन खुन दसु खरा खरा लोइना मागी अलॉटमेंट की मतुंगिना मनम लोइन नमगा लेबिन अदु ममागी खंगद्रे ददी ओके ममागी नते उजा हाइजर इसे हंदा किनी 2019 द थाबा अदु मखल की आरटीआई नि मरोइना सेनापति की हुजिक आरटीआई एक्टिविस्ट अहुम मखोई खुलाई पाइब सिंगदगी चेल लगा इम्फाल दा लो लगे लेबनी एमएचआरसी ना सितंबर 14 दा अंदक था से की सितंबर 14 दा मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन ना मखोई अहुम की प्रोटेक्शन की तमत लाइफम चाफम पी के तबने है बगी गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन पी बने चिंगबल लेगरे अदन एडीसी ना सेल तुमसे करमाइने सिनरी कराई द सिनरी हाइना हांगु बतो फावबा अथिक में पिरकपनिना अदा इदु द सेल से स्टेट गवर्नमेंट था दा दे नतर सेंटर द की सेल लागते है बदुमदी खितंग मानता बा वाफम खरा ले तो उजे के ब्रेकडाउन थोजर के इम्पैक्ट न्यूज़ में कादो लेबी हेलो व्यूअर्स इम्पैक्ट म्यूजिक ऑन डिमांड दा सेल्फी वीडियो रिक्वेस्ट खनबिरप मतम दा अदोमना सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड तौबिरगा अपाम इसे सिंग अदु खनबियु अदुगा अखोइना पिजरिबा व्हाट्सएप नंबर असिदा सोइदना थाबिरौ इम्पैक्ट म्यूजिक ऑन डिमांड एवरी सैटरडे 6:30 PM only on Impact Music HD and SD channel.
Welcome back to Nangbir Bisi Manu Hunania 360 degree analysis of news and events with Miraj Nongtongba Manu Hunta Ngasi Khana Jarme Basi Haukiba August ki tang tara tarukta Hill Areas Committee na proposed Okiba ADC Bill 2021 August ki tang kun kulum doyama di kumari numit humni ki assembly ki session dati puthog dre to masi athu matam da puthoga pass tawgata bani have ki demand se lep tana tongan ba CSO Singh and also political party lai latest NPF की मायके दगी नरांग सिर्फ प्रेस नोट होगा हारी बिल सिदा मायाम ना सपोर्ट हाई राइट like minded people sing stakeholders sing na support to view have you of madu thu na pass no hona view rumors sandopi no have appeal na singba lai have tare masiga iro ina hairi ba edisi bill se hojik phawda still hojik so damak ma bill se adum continuously ma na news maker oidana miyam da damak masigi maram da dum relevant ohenbagi wafum de dumak leiri masigi matang da khana janami mathang se atho budalak chama tamda to saigi oja honrei kun su mayam thambi khre kogi lenga ki maike de gi ADC singasi da na hill area singasi da sel kyam yam na thada khiba koi mama do assembly ki floor da kogi MLA Alfred na fondo khiba koi ukrul SG MLA na fondo khiba khum yam phajai habtare masigi kaino se sales budget ati proposed budget yam phajaba aduga magi expenditure di hade actual expenditure di yam name gi wafna chingma dum thambi khi haitare maramado na adoi matang du da ko gi oja honrei kunu su thambiri lenga ki market gi thambam thok hill area committee na audit tawgi mohta hairiba hill area sing asida kayam yam na sel thada kharbage annual chahi khuding gi na magi financial year khuding gi madugi thada ki ba sempham sai actual ko gi expenditure ha batare madugi breakup sing ningthi na white paper oina puthok mathok ta da brasine instead of hill areas committee auditing it hill areas committee da self audit wi mota lenga ki market su to hum thok ta brasine adu su chume ras tawon thoina khale adu aina khanbada state government ki side tagi so aina khanbada aina ningjang bada honorable chief minister na sigi total magi expenditure statement ji puthokani haibam di yes recently high hom dile ai tawni na September pho manung da September end pho da puthokani kan hape high hibra ai manam da ai tagre na khale aduna madu so khoi ngai minasi adubu aina hangjari ba wahang di oja hunrei kona hai do hoi state si corruption na khoi si lahalaga lai re have si no doubt it's not a question of hill or valley or anywhere sidi chronic oiraga lai ra ba porama oi aduna madu koina asagi state ki secretariat ta khagda tawe adudi yaroi koi valley gi contractor mayam sing na thabak su sabda kamai toge do ida hangbiro da dum khangani koi gi armed group mayam sina hojikti hanadi tuminna police leibra adagi di assam rifle leibra ana check toroga tuminna changaga tanjai yengaga paisa si lorum bani do hojikna ceasefire tawrabni su tawrabni na haira kana phongna makalam na tholaga ajam phamina chak chamina ga paisa si khaibagi phibam ni tawrise adagi di yam ngai bidi ngaram na hangi rasna su pan bigre ekoi gi senapati gi RTI activist marina tawruma tamda adu matungda akoi gi hojiki RTI gi sida akoi RTI gi mogi kanona akoi activist amana thambi ki bada discussion amada ai isana su saru ya jaba discussion amada man haisi NSN I am na notice am thwe hai Naga inhabited area singda leiba ADC da kanam tana RTI thabi yaro en so why are they defending RTI thabada moina they am na uncomfortable oi se kari gino aduna obviously maduda logic apply macham dang koina logic macham dang apply tawse hairaga di ADC singa kogi NSN IM moiro armed group singa collusion tawrakanda state ki kogi chingi miyam gi damangta oja hungrei khoina yam concern oi biriba development gi thadar ko fund do moina karai do ma do moi misuse tore madu public ta RTI thara kanda actual magi expenditure statement or implementation gi data informations me am do miyam da khangan bi yaroi haibagi potu tawda madu conceal tawna na won amrakta adu gum makhan gi harsh action do koi lawra ini hadana dum logane aduna hairiba pot sing ji koina haijari di bill sigi intention da sumnagi ADC da empower tawna ba or development gi aspect ta hena phagana na ba system set tawba policy set tawba bill lama oira magadi ekoi kanam tana kaim haga do leiti ba adubo hujiki bill sina propose tawrei ba pochiri kaino hai kanda
मखोइदी अखोइगी स्टेट की लेरिबा existing अखोइगी laws मैम से मसी totally अखोइगी modified तौरकांदा levy of taxes सी ADC ना हिल एरिया कमिटी ना हिल सेक्रेटरी ना तोंगाना तौजरगे हायरामने स्टेट की एक सेक्टर चंग दबिदा तोंगाना मैनेज तौरगे हायरामने अना टैक्स अमदी रेवेन्यू दा अखोइगी पावर पाई बाय स्टेट की स्टेट अमना मागी पावर एक्सरसाइज तौबसिगी मागी क्वाइदगी लेजिटिमेट ओइबा कनो जिकराइदे रिफ्लेक्ट तौगे हाय कांदा when it comes to the levy of taxes and revenue aro hairiba pochida leiriba ADC is nothing mayam na moina akoigi kaha tare hype sine henmandana aduga ngasagi moigi kaha tare akoigi separatist ideas sine henmandana ADC yamna akoigi powerful leiba akoigi pura akoigi kaha tare top of the legislature dongna ga mayam da uhan gre ba chingi mayam dadi adubu ADC has just a local governance body like Panchayati Raj amadi koi pradhan member jila leiriba ade municipal cooperator leiriba koi sigu manga tane local body governance magi local area da tawda macha thabak macha mayam du khaki leiba koi body ne ba ado hariba body duna state bypass torga thabak to ya halasi hai sibu karma makhalgi aya kano no ba karma makhalgi idea no ba ado mamang dagi अखोइना उजबददी ममांगदगी आर्म ग्रुप सिंगना कई मेनी अखोइगी सेपरेट इंसिडेंट्स मयामदा कहे तारे डिमांड तौरगा लाकपा अखोइगी अदुम लबा नागागी हायरगना नागा ग्रुप की हायरगना अखोइगी नागा इनहेबिटेड एरियाज मयामगी अखोइगी ऑटोनोमस अखोइगी टेरिटोरियल काउंसिल पीयू का हायबा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट पीयू का हायबा अदगी एक्सटेंशन ऑफ नागालैंड ग्रेटर नागालैंड का हायबा साउदर्न नागालैंड का नाय थाजलकपा अदुगुंबगी मखोइना यामना स्टेट सिगी टोटली परव्यू सिगी वांगबदा इंडिया गवर्नमेंट का नेगोशिएट तौबदा मोइना बिट तौबा अदुगुन मखलगी डिमांड मैम दो मदु ngasi मखोइगी एजेंट ओइना पॉलिटिकल एजेंट ओइना लेरिबा NPF कुबा पार्टी सिंगसिना मोबिलाइज तौरकांदा अमदी सुदा लेबा ग्रुप सिंगना प्रोजेक्ट तौरगा थादोरपा पॉलिटिकल लीडर सिंगसे मखोइबु सिजनरकांदा लेजिटिमेट ओइना अखोइगी कहतारे लीगली ओइना माललगा कॉन्स्टिट्यूशन की मागी कनोसिना पीरिबा प्रोविजन दो मदुबु मिसयूज तौरगा एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन पीरेबा प्रोविजन दुना कहतारे पलेइबा मागी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव टू दी कहतारे मदुदी नेग्लेक्ट तौथोगा मखोइगी ओइबा इंटरेस्ट टू खक्तदे येंगा कादे इंजलगा मदु असेंबली की फ्लोर द पुसलगा लीगल प्रोसेस अमदा चंगन ब माननबगी तौरपा पोतुई ममिदि याम चाउन ताहले अदु बथोबा अदुगी वाफम दुना अखोगी सेंजेक अमगी हाइदि कोइन अमगी तोंगान फेस की टाइप ता वन फेस कुजकी अतो हाइबि दु चुमम बयबा अतो सेकंड फेस ता रियल इश्यूज रियल प्रॉब्लम अखोगी हिल पीपल सिंग ने थेंगनरी से मदु दिन थिने एड्रेस तोरी ब्रा हाइबसे कोइना एग्जामिन तो मथौ तादब्र सिंग अदु एड्रेस तौननबा प्रोविजन से सिगी एडीसी बिल सिदा कदाइदा फजने यावगे से कोइदा खंगलो समना हायरबदा नहानगी अखोगी कनोना असेंबली सेक्रेटरी ना अकोन बदा थोलकिबा ऑर्डर अमदा हिल एरिया कमिटी की मेंबर दा असेंबली सेगमेंट अखोगी मापनदगी मेंबर सिंग हाप्सन गनी ना हाप्सन लेना तो वो ऑर्डर अमदा थोकलकी बिसे हारी बसिगी असेंबली सेगमेंट मापन दो हारी बा असेंबली सेगमेंट मापन सिदा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन लेयबा रास Okay. Significant number of scheduled tribe population loi leyeba. Makhoi sidi ADC na di cover tok deyeba. Yengbiwa ba. Aduga makhoi singi issue do sigi ADC bill sida kada ide address tok ye du me yengbiro number 1. Number 2 tribal na ngasi high se ngasi moina tribal na high ga hill area committee gi ट्राइबल की लीडर्स मैम पॉलिटिकल असै रिप्रेजेंटेटिव मैम पुंजल लगा यूनानिमसली मोय डिसीजन हम लौरे हाय रेबा सिगी यूनानिमिटी से लौरिबा ट्राइबल लीडर्स ने हाय सिंगसिना ताराव की इशू एड्रेस तौबिब्रा आइमोल की एड्रेस तौब्रा चिरू की एड्रेस तौब्रा हाइदि माइनॉरिटी कोम की एड्रेस तौब्रा कमाई तौगेबा सिदा तौरिसिदि अखोय की हाउकिप की तांखुल की पौमाई की हाइदि मेजॉरिटी ट्राइबल मेजॉरिटी पॉपुलेशन दो
मखोइना हेजिमोनिक ओइना माइनॉरिटी ट्राइबल सिंगदुबु सप्रेस तौर थमगा मखोइना अपाम पोतु मयाम गिने ना भाई हाईवे वाने याउदे अदुगी हेजिमोनिक ओइबा माइंडसेट हेजिमोनिक की माइंडसेट से वैली की मरुइना कोई मैतै सिंगना सु मदुगी हेजिमोनी तो लेरब्रा सिने मधु मैतै सिंगना एनी बिल पुथोरकपा एनी इशू रेस तोरक मतमदा मदुगी हेजिमोनिक पॉइंट ऑफ व्यू दगी वैली की मीना अमुक येंगा तंपाकी अखोई चिंगी इशू मैम से एड्रेस तौना होनाब्रा है वफम मधु वैली मेजोरिटी पॉपुलेशन ना हेजिमोनिक ओइरम तारगदी सिगुम मखल की बिल से अखोई खनमु खनदना टोटली अखोई डिस्कार्ड तो याएबा अदु अखोई अदु हाइदे अखोई न होजि हाइदि कैनो बिल असिगी कंटेंट से अखोई पुन्ना फमगा टेक्निकल सेशन अमा फमगा कन्विंस तौननबा लेरिबा other communities mayamgi issue ene sa hai tribal minorities community ethnic community mayamgi address taunanaba makoi gi grievances mayam do accommodate taunana moi gi aspirations accommodate taunana provisions sing option ji ko yae ba aduga state amale riba state sigi magi totality of the state magi state sigi apun bagi idea state sigi magi leisure ba existence to adu da threat to poti oigum se ba aduga hill area committee na pamiba ADC sing the empowered taunana by porto adu su tawseba tawdubo empowered taunana bagi provision same ringai mamang da uji uji leriba ADC sing da thadari ba senfam sing sina implementation to kyam effectively tawi oja hungai khona haibi riba dumaina kadai da paisa sing se akoi secretary da kyam koi namdana lohore laloba sing na kyam namdana lohre ADC sing na kyam mat khre aduga ultimately people dana kayam yoge haibana chingba chingsi white paper puthoga technically ko thing yemina seva adu khangmin na rakanda kadai do hori kadai to empower to na hona bodo akoi di mating pangani hairiba akoi na thingwe hai wai thingani haibu di suai haideba aduna hegemony oibe wa pham di akoi ngi site gi di leite adu among the tribals sidi phajana leire haiba se adu di ai haidi bill sida minority community tarau chiru chothe ko aimol कोम लेरिबा खुरु मचा मचा सिंसे मखोई पोछि कलाइदा एड्रेस तोगे दु येबियो अदु अथोबा सिदी कोई एडीसी की बिल ने से तोंगान बा पर्टिकुलर कम्युनिटी की वफम दिनते एडीसी है जे कोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की कवर तोदबा आइना सा हाइजरी दु एडीसी ने कवर तोदबा ट्राइबल पॉपुलेशंस में हम अतोपा असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन दा कोई लमला इदे लेगिबे ओइबे ओइनाम दा लेगिबे ओइबे आय थांबी बंद लेगिबे ओइबे पेराउदा सनन सिंग बारोनी चिंग दा लेरी ओके कम्युनिटी मचा मचा सिंगी याउद्रिसना करिगनो हाबगी क्वेश्चन सुरेस तवे तुगा मरुइना हारिबा बिल से करिगोंबा कोई एडीसी बु हेना मापांगल कंखलनबा हिल एरियास कमिटी बु हेना मागी तोखम थोकपा कोई कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा परिंग दुर चनबा एम्पावर तौन होनबा मतम ददी लोइना सपोर्ट तोगे हमने तो कोई मणिपुर की मनुंगा मणिपुर की यस सिगी बिल से in very simple word this bill is very political not developmental aspect to avoid political very political not developmental in approach oja honre ko komai respond to biningi yang political oiba bill ma khangni developmental agenda yaw di hari athawna hai gibdo si emotion da hai bakra le madu to honing de okay maram di huji gi ADC gi fund RTI thaba ya de habdu masana semjinbra order labor later madudi public na khangdabani na ba adudi magi niyom da dum chapiro RTI have she am powerful agni adu government security sila dum chapiro adu mashi atopada amada paw sandoga sena mi bu china ningai nadraga public lambi lamjaw da ngana ningai thabak di handaba mashi no the city am chawa paw mo wer apne uja city since 2020 ke march tagi sigi koi RTI ki case se NPF pu tampak ta go Proina kena editor column da show atau ke khabar da show si lalhoba apa ini sen back to party na je he yaw re wa masi ai na khan badan we lale masi lan masi no understanding no kok to lale for example apa India da one of the this is the second oldest regional party as per election commission of India DMK ki matung da silem si 1963 da form dog ni aduna si akogi naga integration gi haibo ero jingmi jokhotbo ero peace gi ora akoi party sina kano to 1963 before statehood of Manipur sil leiraba party ne ba misi law la na interpret obi gi no hebse CDI khangani manadi election commission gi makhada register to body amani ado 1963 the second oldest regional party ne hebse masi di media gi mamang dai si hainingi
aduga akoina lan hobagi mingda amada ji moinudi for example outlaw ne harisi whereas akoigi government na to shi gramai to sara percentage ka ko mayam shi gramai to sara line department ko di mata shi gano ahibasingna achobushin loina kakre shi gramai to sara kana da appeal to wa pipeline do pidre sumang da moji thong da lep di kai jage कई बामी से ओजाना खंबी हो माले करम डिपार्टमेंट ना कराना कक पुनो तो खंबी तारग दो जा मधुगी व्हाइट पेपर में पुथोगा इवन कोई तोंगान बा हाई कोर्ट होई भी है सुप्रीम कोर्ट होई भी है ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होई भी है लोइने सब पे आयुजा ओइने याय अदो एवरीथिंग असिदा चलाइबनी नबो याम रुए बा अदुगा अकोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मदुगी बॉडी की केनो रूल ने सिदा स्टेट की फंड शेयर मुन मनते अदुगा सिदा मणिपुर द केनो द थ्रेड ले अदो गदाय द करियो अदो माइंडसेट लाले सि बिल पुथोक अदो दो हाइना ट्रांसलेट दो कोक तो लाले है अदो बजा सिदा हारिबा बिल सिदा बिल से की कंटेंट खरदा पुथोकने वा अखोई ताना कॉन्स्टिट्यूशन में पुथे some content हारिबा बिल से की कंटेंट खरा some contents in the bill नियम द हाइदि unanimously यादरी है तारे बिल से जा अदु इतार गदी हारिबा कंटेंट तो द खितंग स्टडी तो मथक ता दब्र सिनि अदु ताबदो याय यादि है जो असेंबली द नैना द दिकरा द करी नैना गद अदु असेंबली की फ्लोर नो नो जा असेंबली की फ्लोर तो पुथोक नहीं आया था प्रोविजन डिस्कस विद अदर सोसाइटी ओके असेंबली की फ्लोर तो पुथोक नहीं आया था कैबिनेट की मीटिंग द पुथोक ना होना गनी है ना कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ना फोंदो की बसु ले रे मदु नाइरी कुसु मदु नाइरी यस अदु लेगा कि मैं कहती थी रिव्यू कमेटी में सेम ही है रिव्यू कमेटी में 13 सेशन ऑफ द 11 लेजिस्लेटिव असेंबली द पुथोक रे अदु इतार दो जा ओजा होंडे कोई हाइब्रिड असेंबली की फ्लोर ना डिस्कस ता औरगा सेमदो कतबा यानिंग बा नहीं तो अदु द नहीं ना बिरो हाइब्रिड हाइरी अदु होजे की रिव्यू कमेटी में सेम है रिव्यू कमेटी में स्टडी तौरी हाइब्रिड से स्टडी तौर मतुंग सिदा ngasai gi yenariba contradict oiba na conflicting oiba content sing jalok thoga assembly to puthorok taragadi yagado represent hoja and the project CM already thamgre review committee form torena so you should object the review committee formation of review committee that depend on the decision of the Hilarious committee okay it means Hilarious committee so karim da hai koi ni yara ni pira bane to ya de to moine pira bodo di committee na discuss talk da aduga unauthorized person bu gormana khona appeal taw constitutionally unauthorized bu gormana ta na bajakni si assembly de putho ta no hai no lainga ki review committee ama same hai boja bill se gi study taw na ba adu to mato unconstitutional oi dori lainga na appoint taw ba committee se unconstitutional committee oi dori boja constitutional oi ba yai aduga sina oi da ba yai adu bu Hilaria gi autonomous district council as per article 371 da Hilaria go people committee gi power du matung apam do ko gi competent member hai da re okay ana bham thopa min ta nar ashi to view hai re ba adu huji ashi ki member na ta ba to na ta nai hai do reason do akoi na madu question do ba what is the provision that will be discussed by the other adu mane hai jo ja sigi belzina it is going to affect the non-hill areas of Manipur. Adu itar gadi ozana highway ribang asagi mari leinaba member khatana tawgata bani hairi hill areas committee member khatana tawgata bani hair bani na hill areas committee na same you bill na mar moiraga non-hill areas affect tortar gadi non-hill areas ke legislature sing wafam tafam thokta prasin assembly da tana dradi akoi par ga sin effect hoy to de dudi chumde hebni yes tusina manipur da effect hoy integrate the effect hoy to de hebdo exactly madu mani waja hajari se assembly da tana dagati yaro harbani na now review committee has been formed review committee same hai assembly ki committee na the review committee is not assembly committee adu targati hai riba committee se na review to wise tauri basi yari brasini doja
Are you okay with the review committee? Moina tobo to di khangdre koina. Ko government matu towe to di khangde adubu. Government na lauthokre uja. Chief Minister na 15 September da lauthokre uja. 15 September. Lobo yai. Okay. Final comment athopa kamai thabiningi. Oja hunrei ko na haibiri do osagi kano do sum leire osagi dana bude ngone emotional way hai ko oja gi sina mo khoge kitang khoge illogical way man bam yoksale maram di whatever state hai si sometimes state has the government sometimes act at the interest of the people, sometimes they act at the behest of their powers. For the sake of their powers, for the sake of elections, for the sake of gaining votes, for the sake of mobilization of people. I don't know, expect yamlay. I know sometimes they compromised the ideal objective of any particular bills or acts or any legislation. I don't know, when it comes to public, adum makalgi vested interest have say public ki domain dadi madugi magi existence sunai lei roya aduna public ki domain da hana approve tawgarba board ma state na deny tawsunga moy aduga moina kano tawsunga moy adugo whereas state na exercise tawge have a board ma public na yadraga di state na tawngam deba sidi khangbi oba Right. Sigi logic si oja horai khona handak ki ADC bill 2021 gi matang da man risiga gi no sinen kalina. Now, why Manipur people will give them why then the tribal community comes out on the street? Kaya violent in a protest, or why don't they let the debate go on in the floor of the house? Adu matamda adu sigi logic apply to gidraga handak na sigi logic mo hari sikai I have a question to eba. Okay. Na madugi poto asai oja hunai khona hai ADC gi election thinda bagi ma hai ningjang mawe. ADC gi election thinda badu di sida municipal election ju kuira thinda leba. Panchayat election ju thinda raga lei. Aduna adu factor dudi ke shuyamna kano nateba live poti RTI activists na check to get over that check to bungam jido poche why don't the hill area committee check the performance of the ADCs after all they are the concerned body above the Okay. adu to holo adu gi white paper puthoro adu to kai gumba success kaya tare magi implementation do 80% yona effective oram de hairaga di aduga andi phajana yoba aduga implementation da phajaram de hairaga di kala improve tawsige habadu technical area da then system da policy da set tawsi yayaba aduga sigi bill na puraga live agenda sidi totally political agenda mayam yokshala abnina miyam da hanagi psyche da already state sigi disintegrate tawna bagi threat perception nama different area da sum lakhrabnina miyam da madugi apprehension number layeba sigi apprehension ko view we are ready to support in every aspect. Okay, ready to support apprehension number leriba yaning driba conflicting point area khar leriba mayam si masi ningthina study to mina ba masri jana ba ma propo mathau tagani maru oina hairiba the Manipur Legislative Assembly Hill Areas Committee Order 1972 President P ki order have tara masigi section 4 ki subsection 5 ki b the palivo wapum have tara to promote unity between the people of the hill areas and areas of other areas of the state by aiming an integrated and evenly based economic growth of those areas and augment the resources of the state as a whole. Apun bagi state sigi resource fawa punna hengana bohana minagata ba aduga punna nungsi jana laimina ba adigi united oiba Manipur ma lehna ba integrated Manipur ma lehna hona ba matamda hill areas committee na suchauna role lawgadabani habagi wafam se promote tawgadabani unity promote tawgadabani habi wafam se dasu miyeng sangmina ba mathau tagani habagi note se da ngasi gi manu hone gi tharam se matang chalu sinjarge ngasi gi tharam se da waja honrei khoi amadi mathau bana online gi khotang da saru ya bidon tharam se thawa pi khiba amadi mapum phan gi damakta panelists anima pu aru besta amukana tha sa phondok chari appreciate your joining. Thank you. Masana ngasi gi manu hone gi tharam ngasi gi edition se karam tobi bagi ko khan ber pe yagane khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi gi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join tobi ka comment amadi feedback tha ber pe yagane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Rutham signing off. Kurum Jari.